Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sige, nus ketotohan na Firaun garo magato sihirnen tipon de kemon nunen tipon de kemon perihirnen mian garo magato takakan kemon cewenen etinen duen dembua etinen puan na tawagan na ginetusan dimon sa cewenen pipinen mian garo magato dembua do kontranen kinakan wede kinakan wede bomen kemon mian nunen de begini tanda sa hinang-hinang cewede ge etinen nganda musikene magsikene discuss mian tune etin ne tarak Firaun besujud ne me sindu amban me jamanen ubus tinen ganganda ida sa tahinang nen peke pesud de posi insyaallah taala me jamane sindu nut ne si Tuhan Musa ro posi mian Harun is bin Firaun sosian bin qala Firaun pamar rabbukuma ya Musa ini lawan ketotohan dia garo pakai public tekakan kemen sesuai dan dimensi asal si pemahaman serta pesud si Allah Taala itu dan makagat macam mana senduin ini lawan Musa pindah sini pindah Tuhan bin Musa Firaun sini pindah Tuhan Nun bagi asal kalau dia sangat dak ini power demu adu tukun terus segala bahan sampai menjadi sawe mangan kemon ini sewe ini hinang ini si magsirsi namun penne pamar rabbukuma ya Musa sini pindah Tuhan bin Musa penne open kam penne Musa rukbasa buktin Harun amar rabbukuma ya Musa qal misara Musa rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu thumma hada penne Tuhan kemiin ere penne mian Tuhan kemiin yene penne tinen ngurung sikemon ine bakas pinapanjari wene etinen mian urungan ne ane tinabangan ne samian wo sarata hidayatan wene penne kone etinen kone Musa mian etinen nama Allah subhanahu wa taala ene mujizat le hidayatan nama Allah taala penne Tuhan penne Tuhan kemin numus mian pen Firaun ngendispas penamba ini asal lanu te asal ini mian asal jahil asal getet nganu mian qal pama balul qurunil ula mian oke ini penne so penne manusia dehelu amban kita dehelu amban kau samian sini penne kahalat sini penne ngetone sini Tuhan dan menteri besar samian us pama balul qurunil ula penne Firaun ni samian asalnya bekahalat ubus pin Musa alaihi salatu wasalam arat keriatan kita wanta begini kan ya begini jelas enone no se pinne biar tini lawa Firaun agak dego de peninten bi asal me Firaun di Abu Jahal si ba tak asal anu be enone asal kalden tet besar samian bang kuit ene ko politisan ene meteu me kekelum sempira samian me enone nagen ene me meteu atau saya asal tahu anu semerbalan no mus anak keretaan Musa. Dia itu akan aku pernah bang ini pernah kalan delule. Bang ini manusia delu amban kau, delu amban desi waktu ini saya di sini amban delu Adam sampai sini. Bapak akan aku ada so akan aku pernah bang kuingge, mereka kalan dele bang sini Tuhan bang ini kalan samia. Nubus anak keretaan Musa pegsambung kal ilmuha inda Rabbi. Mengetahuan pernah delu manusia amban kita amban aku delule pernah mengetahuan penne ruk Tuhan dan bisa penne Allah Taala. Allah Taala penne itu penne mengetahuan penne Tuhanku, pertuhanan pun penne. Bang abin besar bang aku penne ke Tuhanku halan dan sumber gua Allah Taala penne Tuhanku mengetahuan sen penne samia. Ubus mian qala ilmuha inda Rabbi fi kitabin la yadhillu wa la yansa. Masih penne ke Allah Taala. Ga penne lepas. Kemon pinne de helu rembuli delu le pinne delu amman kita bi amman jamante samian pinne pusa pinne pusa Firaun ga pinne lepas amr Allah subhanahu wa taala asal masih etinen kini Tuhan Allah subhanahu wa taala la recording etin recording buah ini
mian si Allah Subhanahu wa taala samian. Nawas mian tamandan raw benutan bi mian sampai mian si ta nama anu in ara surat at-tahinan anin dentenga kisah Musa ruksi mian Firaun kia benin. Us walasan lai subjektan bi ko inu ni samian kisah tagna mian bin Allah Subhanahu wa taala idhab ila fir'auna innahu tagha. Kita katakan bisa tu si mian surat itu si najatu bin Allah Subhanahu wa taala ini tak nabi saran pinne halatak hadi Musa iznadahu rabbu bil wadi al muqaddas wa idhab ila fir'auna innahu tagha. Kita tagna sinin etinen pasal dakwah. Pasal dakwahin etinen asal domen pinte mian kami amban nabna amban Nabi Musa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumi amban kami tagna le asal ini dakwahin etinen dakwah tu Allah Subhanahu wa taala mian asal andang tehen andang kami tagna asal ini dakwahin amban pangandakan Allah Subhanahu wa taala si kedua mian mula-mula dinakwahanin yene manusia jahil nasin dinakwahanin sini domen ko may kuito yang kita bi lu sime lat ko itu magtablik sa amian na pero sime kita ro magparcha sa amian nagero katawtalo mo garo kita sinimbak garo kita pinapate garo niya lu si kita bi kana ta kastake ko may tabligin no pinapate ataw tinimbakan ka bang piwo bisan pita ni alu may dam ko man sa amian kay ano ginangin lagi ano so asa kisa may kita lo kay kita pinasa nanan sinit piraw asal nekura dunya ganya misal niya ganya asa ganya kuyahin ako na pinituan ini anuhin asal mian dinadinawarin dumen pinte mian ini miari kidiki dumen mia ordinary asal nekura dunya king dalam dunya sa amian naso pagi ini pen Allah Subhanahu wa taala ini pinne sobra pinne jahil kafir jahil pike pinne pi dinawarin sa amian mo dinawarin sa amian na aduk sedih pinte banian na etinan kan mian magdawahin mian domen haja pinte mian ini be domen haja pinte mian me magpratsalay so asal mula-mula din awahanin asal aming gimitawin etinan mula-mula tinawanin aming gimitawin aming gimitawin namakin ni pinte sa amian ni magsunusuno domen haja pinte mian tinawanin pinte mitawandang do sa amian bang mitawandang muro na pinte ko kumustan me ginang me kumetia di semas inang building mian na renovate temur na magano mag-pricing sa mga sa amian dosa bang menggimit na sa mag foundation pa kayo layout asal hulit tegel man sa amian na sumewa sa iya asal duman dinawahanin hadja pinta menggimit miami kayo na nang asal mula-mula ini dinawahanin tinawahanin pinatihanin mian ini mian asal aming gituin nubos pagla ini si kita lu ini asal daw ginawan sa amian ginawanin si kita lu kuing gibustan pagdawahin kuing gibustan pagdawahin sinakabit kasibihin kuing gibustan pagdawahin ini pinalaw ta'ala idhab ikami punuraon mian Allah Subhanahu wa ta'ala idhab ila fir'auna innahu tagha ubus ipin ini mian sobra ipin pagkapirnen akahanon bi hetin pesibanon bi wa ako tuhani bin Allah Subhanahu wa taala bat tinalaw sa ako bat buton sa ako dumini tuhani sa amian sumegwa bin Allah taala pipin dekam ini pinne sa ikahalan den sumegwa ini paqula lahu qawlan layyina dumen ko hetin asal samata-mata na pagpupurnen samata-mata na pagkapirnen dumen pinainen kaunen narka jahannami kau nene pinne purek-purek edilem penepuna narka jahanam ne kuenge be bang me ulama pinain me idilem narka jahanam kuenge be bang me maktab me narka jahanam kuenge be bang me imam magpakaji di narka jahanam say gai do men asal asal aku bekas telebay ko telebay ti samian niya pinne mian ngaji kami asal pinne be begite sewaktu kita magdawa samian mian samen leben pagdawahin sa amian nanasinin dumani hanu asal bisa amban Allah Subhanahu wa taala na kuing gipepedianti ahin hinaram-haram inarka atau ini sa amian mian piuro sa tikiti pagsambayang nin
Inu sa peki barat nin. Inu sa peki bersamian. Nanasinin asal ng buwa ni kupur baka na pinakutuhanin ipi bisratuhanin. Kusi Musa alayhi salatu wasalam bagspungtinin na Harun pipin ni kam so bumi pirig bisra kamaya-maya. Di ba bigyan pagi bangin pinta sa ginasuan inanuan mas namba na enunali. Kokor pen kokor pen Allah subhanahu wa taala amban sababan pen israbi mahapli tujuiye itinan pakali si kama taunut itinan si ini mian pemerintah pun Allah subhanahu wa taala sama nang banene pangandawa tujueli. Na begitu sigite po ito na bang nakita itinan ngatawan alip ne gana niya agan ko nakita ko kita ni metawon sa mga daway gana ko so pakali kam si interest me bilog siya. Pagbayba na may ako tiya na may asal klaro tayo may kaulamanin sa amiyan may misrahin sa amiyan niya di siya asal yun nga natin lo sa tipet haram narka na sa amin ini yan lumain so may kuha kikita manjari sa iyan miyan ako pinistara haramin pinistara haramin duk pinistara mahalalin so may kuha bang pinte asal lu asal tamprasa manamalan hindi makasari bang gabi sa pitaluan sa mata-mata ini asal lalu ko Firaun sa amin ko ito gana alu si kita gana Firaun sa amin gana ko Firaun sa amin pag asal ahin asal niya sumay na bentel besar sa magbasiat na dyan sumay sa matanuhin ko miyan ko may sipox to itinan ko may doktor magtambal kita magtambal sa amin na ako korupen bang inum tambal ato miyan inhutan ato inuan sa amin korupen pabalik uhatli ato paano sa sa yan Nasir, nasobang pinte kanya nasir. Asal pinte magdape nasir asal pagtabligin, pagdawahin, dumen manusiain hiraram, dumen manusiain pinariyawa-diyawa, dumen manusiain inarok ini pengilim narka jahannam, kaunin penarka jahannamin, sumegua manusiain binubisar kamaya-maya. Kau Firaun lah itu aneh. Asal Firaun ten, Allah subhanahu wa taala pipin nekam si duangan opin nekam Musa rukmian pungtin Harun. Bom pipinig bistara pahap bistara mahapin sa amin. Gay pinipedian. Nayan te dot timpinan sinatin nene si qadiyat ene mian subjektivinin daawahin sa importante sige tebi etinan duman na japin te mian me ngagar gite kukuruhan tebi ambe mo kalaman tebi sumegua asal kiti bisamian pinnabi tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisranin ballighu anni walau aya ballighu anni walau aya Dumaneka, nakaminin nasal, diyan ko miyan, diyan ko dapat. Yati nasal dumanen na ayat, dumanen na doyat kita habir. Dumanen ato, so asekan na maglalagay sa amin, may pengaji tawinin, na makasarin nasal wajib si kita bitin na magpasapin 7. Magpasapin 7. Dahil kita bingagat bitin na bang pintin na may, mamar pintin na ikaw ni mati ni kemo. Na bang bangkin ni pintin kita yang akan magdawa atau magagaji bang miyan si may kaulamaan bumati ni kemo na minsan sampai mati kita makaji. Kita makano sa amin. Nagay sumagawa magtabang-tabang kita bi. Ini kata makahapin, may pagtabang-tabangan tendi sa amin asal wajib komunitat na dawahin ini mian asal lamban pangandakan Allah Subhanahu wa taala. Sumagawa na sayan kahalanen mian gayatin kita mepedi si manusia bagi Allah Subhanahu wa taala si bistarana ng buwa ayat walau kunta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisrain man Musa walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik wa Muhammad bangko pinne sewaktu ngandawa sewaktu pinne tinen misara sime ini ngumbin sime mian umat no ini bu mian latan keo mian asal pa anu ini binin awe pedi ko sime no lam faddu min hawlik ke pinne ke mo mepe mabhadris ke pinne ko pinne kelere te tan ko jaga ke pinne kelere sumegwa gai sumegwa ini mian tati na wete bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidang ga niya pinakapsin tuan baniye pagdatan ne pagdaan sa amin na sayo ne tuti bi sa amin naso taglubak kita me ko ito sa amin mian me bang ne pindi kita magaji sidiki na ga niya tinan ko ne kita asal kita dong bolong mi tawin kada na tataw man sa amin atawanen gebelete ne kita usinduele gebelete asa kana bante preference kita hingay makazari sa amin na ene kita ko ito Di mencari wa pinte we bang kita tahu sama we kita pakali gene tima atau kita haji sa pinte basa me gai asal kita istidad bang nat tite tinan basampai kita dok kita sa basal ke kahanan ismay tinan pakali tima at bang niya bisa samia ge mencari we ena chatin hutin si kita in
mian duke mencari we pintu we gani kita hetin pakali tema tempat bisbe samia na yan hetin ene hepusan mian kisaten bi sayen bustan pagdawahin ame sigite bi mian ge mencari bangnya lu dawahan tebi mian ide mian piria diawa atau pinebisa pinebilan si bisarahan sumegua bino magbisara makahapin makahapin samian ndog mian ada kala pagi bisarali bisarahan telay na hape recordin atau hape ini be ibadat tedek kape amban kita bi etin ene ngurung bisarali inahankan ge mencari kita meg ini magdawa mian ini etin bino ene mian bisan pe kita banguman le pagdawan asal bahani ni kuma sabdo to le simelat tibitagna simelat ditagna asal pininigan ni sabdo yan bahani kuma di anas le sime pegengan sime mianano sime sedangkapan tagna pinain banglu ni anas regen kenuan melurian na sumewa da bang si pagdawahan ambaran tibiraho na si box na migay bang si batu ini pinin le kura hilakain na ada kada ge tepiwan so bang si pagdawahan ge manjari walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik ge manjari bote biene me tuas pengetianten bi atau yene ke buten bi atau ke beniten bi sumegua benohin yene bisara mahapin bisara lambalambut bisara hikmah sambat tabligin ne mian ripai manusia ini tinam pakale sikite do kagat sikite bisamia ini agama Allah Subhanahu wa taala asal kania ini kania kerewa ini masih hetinan sampai Allah kiamat asal meriatain agama Allah Subhanahu wa taala suweru aja yan sabare subjekten bi sewaktu kuti magdawa na edo te bisain ko hetinan nene musale dumen hetinan kita mepeddi dumen hetinan haram dumen hetinan pinain kauren anu narga namin gai sumerua apa te bisraten bi binisara nargain binisara maharamin binisara mahalalin sumerua na gay mencari pinte banglu asal nian asal timprasa mana-malan nian kue sembatan magbono pining asal atak ketid pada malam pita sa amin nagay po sambanian subatan te subject te benuin nian nene ka ubus no tembi ubus te bro ko itu makikita betin masa nian nene nian apa sawatawalla magini subtan te bi nian bin Allah subhanahu wa taala mian amban suratul naziat a antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa linamikum itinan inin mian paano si me subject bi ene me delule bisat si ko tumian ne pasal manusia ke magkagad itinan ke si magkagad niya mian manusia awal le delule mian asal niya manusia ke ne magkagad sampai kutun hat pinta samian we manusia in etinan bang ne bakas pet tabalik dalam kuru awe usne menjadi bulak mian tolangin kemun dalam kubur ne samian bang bete etinan mate ne we gene te ges Allah subhanahu wa taala balik ngihinan ko mian tagnanin nagay nan sini pun Allah subhanahu wa taala inakan kita sini si manusia sayang ke magkagad tinilew a antum ashaddu khalqan amis sama ubana ini kamu kami manusia diki-diki iyan yene mengge magkahagat si Allah subhanahu wa taala yene si kudrat yene si kabasag Allah subhanahu wa taala si kegais Allah subhanahu wa taala ini kam manusia iyan sine kam hunit hininang wa Allah subhanahu wa taala pikilum diko hejje beruyan kaam dembu manusia atau manusia yan atau pemarum bi bang sine kam haje duk punit hininang duk yene langit hininang wallahu subhanahu wa taala ambandiataan bian iu neng ambandiataan bi ambandiataan tebi sumehu agay labo bugana tekite tebi tukune sinen pen Allah subhanahu wa taala punit hininang sine haje hininang kaam atau lingitian wepin nakam ge pakale we kam ge kahagad si etinen si kawasa Allah subhanahu wa taala we kaam tihinang de kam balik we tagnanin bisan kam menjadi bulak balik bisan kam menjadi etin pet balik sa amin dalam kubul masih kam tekole wallahu subhanahu wa taala ngihinang balik we tagnanin yan sayen siapa manum diko pamanum bi usalum bi pikiran bin bang sine hunit bang sine haje kam manusia
hininang balik wallahu subhanahu wa ta'ala ko taknanen duk yene lingit idiataan biyan iyo nenge etinen ko alajab gana na anune ubos ge etinen palek bisika ambuga ani atukune isi nahuni nagani atan sa etinen gani aga kita magkasal asal bendal asal ine mehje hinan sinin mahunitin etinen ine mian penginangnya ine langit tu bangkit diki samian ine mian etinen gania kue ga dunia itu insyaallah subhanahu wa taala sikit. Jadi nama saja tekole ne yene mian hinang balik kita ko takane. Pero Allah subhanahu wa taala antum ashaddu khalqan am as-sama kami ne penne basa meje mian mebuat hinang Allah subhanahu wa taala meje perkara insyaallah subhanahu wa taala panghinang we ne panghinang ye atau ene lingitian. Iyo neng geri rihananne ga nia penne etinan tukune rapa asam kaha nenge ubus pasawaka rapa asam kaha nenge yene luha tamanan luha ga apende niya tekite bang gene tamanan mata kung saenge ga ge asal ge anu manusia buge pende labo pusikam ge pelekit pusikam luha tamanan luha lingitian iwan bandia tambi ga ni atukure tekite bi pasawaha salisali etinen mian Allah subhanahu wa taala hinang Allah subhanahu wa taala mian sinayen mian bohat ini na amar Allah subhanahu wa taala sini bohat Allah subhanahu wa taala kaam minang ne balik yatin ang kuatak na yan bisang kam bakas menjadi bulak bakas peta-peta na balik atau walingitian sa amin ene tikitebian naganya ta ine gani at hinang ene me manusia me menggi magkagarin asal masih mehuritin ene medjain ene langitin nangkan bangkit tebi asal ene alusun wal jamaah supaya kaharat tebi asal buna bangkit tebi matei paglukit tebi usta matei pag dalam bulak menjadi bulak kinakan bulak sa balik kitebi pagipin Allah subhanahu wa taala ini nang kitebi amban bulak ini mo ayatin ini nang kitebi amban bulak ubus pinabalik magdalam bulak pinabalik magdalam bulak sa amin asal tan amban bulak ini Adam alayhi salatu wassalam Adam alayhi salatu wassalam ubus pinabalik magdalam bulak ubus pinagawa kita balik ang pandalam bulak ene ke elum selama-lama ini balik magdalam bulak sayen amban Allah subhanahu wa taala kita bi apa yang tuari kita bi samian na kita bi kagad tebi mate kita bi gani amban dembo manusia ke mate sumagawa awe peglu dalam bulak ne dan ropite bisrate me malaikat me asal eno tebi mate kita bi us peglu dalam bulak menjadi bulan asal kayak gan dia mian manusiain mati gen menjadi bulan gan dia itu ini magbatu kay laro sini ke tuambe sedia ban perang kay yene me kenebihan hinaramu Allah subhanahu wa taala sibulakin hinaramu Allah subhanahu wa taala sibulakin mangan kemon baran kenebihan iyo bisan sien me bang nasi me kisah kokoste upama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyo baranne dalam bulak gebu kian bang me kemon kenebihan asal hinaram wallahu subhanahu wa taala sibulakin ge menjadi kakanne baranne kakan bulakin ini baranne kenebihan dubana jadi Muhammad kemon me kenebihan ke Rasulullah lu dalam bulak iu se bulak iu se dalam baran di dalam bulak itu ubus sampai selalu kiamat semua puas amban ien kemon manusia pinis dalam bulak gania etinen nandal menjadi bulak kemon dan bisa terus temi azab lemi kapal guys puas nen asal menjadi bulak kemon yan bagaimana sih nen bisa menjadi bulak ubus ang perenia elaw kiamatin namakin ni sabihin ang balik wallahu subhanahu wa taala amban bulak lay pinagwa amban bulak lay yan ay ko etagdatin ko ako ko si mo ko swipe ko si bas ko si man say karon nga na pas bentuk tinin bagtagot sa elaw kiamat sa amin nga sayen ubos puas amban na kinibinabihan gaaniya asal menjadi bulak kiamat sumagwa bang kinabihanin hinaramu Allah subhanahu wa ta'ala si bulakin asal kita menjadi kenakan dia mencari kenakan bulakin beranden so bang kita itu etinen kita itu asal masih menjadi bulak dan buah isab
pegegate pedelem bulak sab ene Firaun yuno ete menjadi batu dia kita hantar ngantag pa so ko kam na ete bisi Egypt so pa man pedelem YouTube dia menu yan na pila ene pe may ko asal iye gate pedem bulak baranden pegi ko ete bisrati bisi delu me bisal supaya pinne dia pemintangan si waktu nak ngite iye ene men asal metuas manusiain bukan na guna-guna ketuas nen dia kan ketuas nen itu ye menjadi hetinen ko ete bisraten bi bohe duhat jagar ben bohein me ngebut langit bisike garben kini amat rasmian ina duhat jo bohein samian pelep peng siulak tu garben tak ge mentau pelangi dia mentau kam dan memang kada kudu tau pelangi ge mentau buta do aswak tu ne saya mo penne wakala ana rabbukum aku na penne masa Tuhan belengkau ete meteu samian ke wasi nabi senato me pelangi bisike tek ke bohein samian garben tau pelangi ge ete ne me ke anu ge me ke repete sebarang ko inge ini pektuhanan samian nage makazari na po sambanhan kanin hangkan ne peinde Firaun hatinan ga te kubul magdalam bulat pegi sabab hatin yu menjadi nuas menjadi matu baran dan samyan pegi supaya bang niya ngitaye duk manusiain ko niya pemintangan ne we garu hati niya ini men manusia hatinan purek manusia megmetuas ya Allah subhanahu wa taala ubus ini men tanda ning ga niya hatinan guna-guna ini megmetuas gero mekkulai نوس سين رباسم كها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها دوك الله سبحانه وتعالى mas kawesenan petek wala na langitin ngahinan amban dia taan bigay lawak tu sika buga niya inune ga niya olomde ubus sampai luha tamanan luha pasawa sali wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha umustuk Allah subhanahu wa ta'ala mepenne Tuhan mepetut hatinan pagkagan bin nuk iye hatinan mekegesin sempurna mekegesin sayin hinangan na langitin ang mankite bi diataan te begela wa pusi kite bi ubus wa aghtasha laylaha ubus hinangan ne petekkan ne pesengemin petekkan ne pelindem ne pe sikite bi sengemin samian sine gani ang mekeges sayin hinang ne sayin wa akhraja duha ubus pag ubus sakin pinya dali sa pinelewin ang bandene no lay sikam gani ang mekahirang sekole mekikole sedi ngihinang banggero Allah subhanahu wa taala ubus tin walhasil bohat pe ye me hinanginin me pakarajaanin amban etin megpinya asangem duk megpinya elle duk megpinya langit samian amban ene ngihinang kita balik Allah subhanahu wa taala puas amban kepet-peta barante dalam kubur samian tinggalnya Allah subhanahu wa ta'ala gay magluob sumagua adja misara iya samian penia kaya etinen penia etinen ga niya we gay etinen ideminin ko bisrahin ga niya imposible ga niya etinen niyan mustahil sa Allah subhanahu wa ta'ala asal masih tehinang ni samian nakita sa etinen purek-purek manusia samian kita kulay dengan balik bisan pinti kita bekas dunia legume duk bulak samian anu masih terpakai Allah subhanahu wa ta'ala balik masih terkole wallahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kita hinang wa samian wal arda ba'da dhalika dahaha duk hininang nisab pamante puas langitin hininang nisab hiningan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala tanda kewesene yene bulat yene petuhan teminin ubus ba'da dhalika dahaha bulakinin kanya isi-isine gana isine samian hinang wallahu subhanahu wa ta'ala ubus pegubus hinang we ne bulakin ba'da dhalik daha ubus kwe ene manusia mi ane tinen pinekelum Allah subhanahu wa ta'ala hinang ane tinen ketumbuh-tumbuhan hinang ane pinetekan bohe amane talaga we samen supaya elum tinen ketumbuh-tumbuhanin elum mian elum kita ruk elum ke binatang binatang samian mian antag tu data bulak tu samian akhraja minha ma'aha wa mar'aha peguan amban ene bulak le me kemon me ene me sebet me ketumbuh-tumbuhan ini ene panganante samian duk ene me an kemon me pangarta amman dalam bulak li pegua saban ini sabka ene mian sabab ini sabab kawase Allah subhanahu wa ta'ala umus nansi pene kurahu pe Allah subhanahu wa ta'ala rapa asam kaha fasawaha wal arda ba'da dhalika dahaha ini antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha wal arda ba'da dhalika dahaha nan sintiauku kamu si Omar si Malik delu sine de hellu
sipok, duk sibas, duk siras kita menikemon. Sine de hellu Hasan hininang wallahu subhanahu wa ta'ala bulat duk langit. Eman tabi ayatin. Pero Allah subhanahu wa ta'ala ashaddu khalqan amis sama banaha araba asam kaha fasawaha واغتسل إلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها Apa terasa makna ni? Makna ni tahu. Allah Subhanahu wa taala mian rapasam kaha pasawaha. Mian langitin pinne mian pepenjeri kami tekole Allah Subhanahu wa taala ene penetenge we ne gani alomne. Luha tabanan luha. Ubus hinangan ne sangem duk hinangan ne te penia ne singemin pe duk penia ne pe lewin semen tege es Allah Subhanahu wa taala. Ubus duk wal arda pinne duk yene pinne bulakin ba'da dhalika daha duk bulakin pinne puas panjari langit wallahu subhanahu wa ta'ala mian elum ne bulakin elum ne bulakin walhasil ini walhasil dehelu bulakin behune langit peke penne wal arda ba'da dhalika daha bulakin penne puas ambanyene petope buane ulain amban di atas langit elum ne bulakin walhasil andang bulakin suwe gape elum peke gape tepanjari lengitin gape dia ulang pada dia tak ada akhirnya mina wal arda ba'da dhalika daha terus puas penne pedekkane penne nuin pedekkane elum ne bulakin sama neti dan lengitin peke ulan ne pedekkane ulan na pada dia langit us na pegua ne ene me etin me kutumbu-tumbuhanin duk pagua ne mon ete me pangarta amban dalam bulak samian ubus wal jibal arsaha duk lera ta bulak le ilagsak atau hinangan hinangan ini yang luma pengusik tetakna sabuk sistem duk hai lumain bres mengenai bres lo bang mengilap pete ini beres lumain, ini me kayu samen me mian me dindingan me bangkeu ini samen. Pengen sini, ini pengeheget bolakin, ini me kepenuh-penuhan. Supaya dia usah penuhin, wal arda ba'da dhalika, wal jibal arsaha duk binet tadwe. Ini tekole wallahu subhanahu wa taala. Ini me etinen me kepenuh-penuhan, tekole me kepenuh-penuhan, wa Allah subhanahu wa taala. Binetaran ene bulak le me ke penuh-penuhan. Ene tinan depan hajar lu segite kemon dunya kemon bulak nia purune samian sebab ine yen dupa supaya tinan haget dunyahin haget bulakin supaya ge jog samian. Yen te do amban ine amban kawase Allah subhanahu wa taala atau tegas we ene sang hinang samian. Ubus mata'al lakum wa lanamikum magsekene bulakin elum Yakin ene lain kutumbuhanin peguan amban bulakle sababan amban me bohe etinen elum ne pege mian tekkene ulanin tekkene samian mian awe amban Allah subhanahu wa taala ubus yene yen elum ne sababan yene kaam manusia etin elum ne kaam pege lain ne kelumam bin peguan amban dalam bulakle teke soa bine pege bang ne kita magtana menusa men si mian magtana atau ini samian magtermine ini ubusan kan ni ulam ubus tomo ne us ke pengeduante ne kenakan lei ke pengeduante ne tinem telei no us elum ne kita saman etin amban ne me tinem temian ubus elum ne kita mata'al lakum wa lanamikum duk yene me kehinayat me binatang sama makasinang wallahu subhanahu wa ta'ala demikian elum ne ruisa kami samian na us itu sine me kegesin kawasin kanya makakawase maka magkawasa sedih mekekole mekpenia meksay menghinang dan buah-buah yene Allah subhanahu wa ta'ala rupin tepekes samian nakan dapin nekam auka mengi maghagat yene si kudrat awak kawasa Allah subhanahu wa ta'ala hinwe dakam meg ilmu
hangkan ne ka mate pagus na ka mate magdalale dalam kubur menjadi bulak ga ne balik ene ko me masab sindo ene me agama sindo yan ko me Hindu satu me China me kita po sinen ten me ginegas na me lugo si me India si me China si me yan ni ane bang semate inegas hinang abu us pagdalam taik sa yan bang naman menjadi abu kaya mo basa ga niya na isa basa sayen ga niya ine pag-ubos na matay, tabiya. Inan de tabiya, tinangga na niya, asal gana binisara, puas na. Yero yan tabanan kinyain, bang suwak tuel lumpe. Suwak tuel lumpe sa amihan, luis ang bisikite, gaan niya magiging sen. Sumayin niya, mag-story-story, wallawalam. Pinain, miyan, mag-inuman na kuraho, upama. Ato pinain, magmasyat, mag-zina na makaplesalay, miyan ina na sa miyan ng inom alak atau ina sa miyan pagkibang na kupinain magmangkin na kupinain mangkin maghaples sa mga suwan o kusmate ina sa kunanin magkaganisab so naguha ibustan din hinang naro kemon magkalanawan dilam dunyahin sa miyan siwag tunay pende panaut-naut pagkielum sa miyan pagkibang na pende kita matay ina sa ganin kita magkalesa walhasil say do itikad nin Etinen wa igana niya. Pag-umos siya mate, gana telesan ni malik kahapan. Gana telesan ni kahapan sabihan, nasumay kahai. Da kita nagmasiat, da kita nagmasiat, tininggalan ay tinin hinara mo Allah subhanahu wa ta'ala sabihan, niyan pag-ibang kita nagmasiat, na en sababan ang bantawat pagmate kita apagellum pinakellum kita balik Allah subhanahu wa ta'ala, gayna telesati yan mahap cello kiamatin. Bangkit etinen ubus tene tu kanta yene ma presa silunjahin duwen lebih amban halal natabot cello kiamat hinaram ne wa Allah subhanahu wa ta'ala si manusia yene kemon mahap cello kiamatin bu antang binisara wallahu subhanahu wa ta'ala ine ello kiamatin ine ello dunyahin kania guna-gunane kapanen si ello akhirat sami iten kaya meketu kulang tamanan kulang suway ilay mahaplesay nila kahapanin tabot sa ilaw kiamat walal akhiratu ine khairul laka minal ula bin Allah subhanahu wa ta'ala bin Allah subhanahu wa ta'ala hap tamanan hap ine kahapan sa ilaw kiamatin ang bantu sa ilaw dunia samihan ubus bin Allah subhanahu wa ta'ala sa di makta ubus tabi na yatin idog na kita si manabalik inshallah may kihan may kita tag na kita si Abbas wa Tawalla فإذا جاءت التامة الكبرى إن بمدينة السبع السبتبي بواسطة استوري موسى بواسطة استوري سموئن لكن هذا سمنا بالك هاي نوركوية so inshallah dan buah binte so pengesabah pengesebtibihin pagi gak kita bi bang nulis sa kisane na gak kita bi tinen gak kastigese so pagkasabanihe na tinen tikisa wa tibisamen kalanen Dengan beri sabiya sumegua inshallah kor beri sabiya Musa tab sel kiamat mian de Musain mian tedot bisamen me hikayat atau story dan mian ene pasal sia dok Firaun saben kalan manusia etine ene antara muslim dok kafir antara mumin dok kafir emen tedot etine ene kalanin mian kisah dan samian umus sikite bene kemon sikite bene kemon pemeseb per Allah subhanahu wa ta'ala فإذا جاءت التامة الكبرى سوقت نبن بنيا يني اللي قيامت مهجين بنيا ريال لنتين اللي قيامت بجي manusia in bang mati اللي قيامت yan bang manusia in mati peni asiye اللي قيامت سوير وين قيامت مهجين سوير نسين بني فإذا جاءت التامة الكبرى bang نبن بنيا اللي قيامت مهجين تinen gak nenia tinen ilarak na dunyahin ilarak na langitin bulakin sa amin ka inin penian ini ilaw kiamat na jin sa amin lain ni malik itin bigkiswa kaya manusiain sa ilaw kiamat kahinang ni malik Allah subhanahu wa ta'ala kuwatag na din bigkiswa ni malik ubus penian ni sa ilaw yan ini petek ka na itin ini kiamat na jin ubus paglain duwen na dunya sume balik na itin lahat na kuwatag na si ilaw kiamat na git elum na balik manusiain Pero Allah subhanahu wa ta'ala Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a bihu manusiain makakapin ang sinin
Deutin magkape kue tule. Kue tule ka ben kue tule ini akan ban kita bituli-tuli. Ini akan ban kita bituli-tuli samia. Makin ia makaka makin ia makabatik suway na lesi law kiamat medje. Deu de hune makakape. So ek ka manusia kue tuli-tuli pepang-pahang. So iyo lengan-lengan. Iyo mangan-mangan, iyo ngistori-ngistori, iyo mayam-mayam TV, iyo magsamia. So tuli. Tepe tuli sa Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Makin ia makakape. Makin makakape. Makin ia mekiesep bang etinen lenes law kiamat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Selawian magpinit law kiamatin. Makin sebsimalik wa iya pinna makas aban batta punya lay pinalaik pinna me dendende samian ketinen ninang gi walwala makin met sebne ien bangles law kam pinakelo awe jati pinna makasari biya gi makasari biya atawanen ma bawut seb nian simalik lesi Pilipinas niya lai amban batu iya pegua tujulesi oval niya lai etinen magdagang pusal magdagang magsawang ubos magbo si Malik magendo amban oval pisi bato mag supporter ubos dauti kesem si Malik lesin lo kiamat pin negati makasari niyan lesin lo kiamat behune magbehun magesem behune kitauhan na sama magkesem na sabi dinikian behuin daw makakapela isin lo kiamat Wajihap ang bantipu-tipu sa nagbo pisi lebitan sa amyan meke lumukemon manusia gihap yan. Ilay. Sumila na megano, doon na megakape, doon na tesebne, lay na sila lukyaman. Suwesi-isipe. 80 tahun sa man umulin, sa man terbehunin. 20 tahun sa man terbehunin, ga teseb na gape magakape. Uwe sa amyan netinen. Ine ga megapikil tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na teseb na parkalain. Gemenhap atau abang itu sebnehap, lena iya behuna iya, selalu kiamat puas niya ban pine kelum ne balik iya, wallahu subhanahu wa ta'ala mendal pura sabi. Lesa ludam. Kemon yauma yatadakkaru al-insanu masa, selalu kiamat bang nepedeka selalu kiamatin. Tes ne kemon makasilagan. Nagniat haja atau anin sisirun. Batang mapati so ke bahani ke bakara ayatin ini dengan 45 so itin pusi abdu taw abdu kilerin lusi alhadbi tia ni alimi bupila ibu pihana ni si waktu do teseb ciro me begat ha perkara ni jat ha ni gang hinang sisirul ga kung hinang sumegwa tia etin na pio ke ko am so pihana men buga ni adu serusele gana adu serusele samia gana ke petutan le behuna teseb ko Beune teseb suaib samian, yene memitnahin, yene mengotong-ngotohin, yene memetehin, yene mengenjinahin tebia mian, yene maharamin mengansalimin samian, la isi waktu hetinen pinekelum nebalik ya Allah subhanahu wa ta'ala mendan kubur. So bang tu pega, nangkan deko ne pereng kulai, eka manusia hetinen ilai lebengan lengan sumegwa tuli-tuli, mangkin ia makasayu. Bang suwet awat sila kiamat ini kiamat mejehin sumegua paglay di bens kiamat tatje gini pembaga di penne gini pen pedia balik punlain balik ka ini gain angkan suwet sila jutan tebi tukulian tebi ubus pegsayune pegsiket na sen ne kiamat na magkasilawian nen ini sa si harapan nen dumen ne luma ne dumen ne pain anda ne rumen ne kekayaan ne rumen ne usban ne rumen ne mian bulat ne rumen ne dunya ne sumegua dari Allah subhanahu wa ta'ala wa burrizatil jahimu liman yara pinatampal na siya bang kemon tesep na kemon kerupangan hinang na malaatin pinakita ni sa Allah subhanahu wa ta'ala wa burrizatil jahimu pinakita na pinatampal na atau pinatapit na siya yan na ebot song pinapihan niya gapi sabi pinapi gapi sabi dalam ebot sumegua pinakita na siya andang Wien miaan behote seb ne hati yen me ma etinen menengkewin gehab me monoin gehab megzinahin gehab etinen me mitnahin gehab mengotongotohin gehab mengelimutin gehab etinen mengge magsembahangin gehab haram mengge magpusin samen behote seb samen pag sayen te seb ne samen ke mon telebian enggak ale pasambani
kirupangan den, kalakuan den, na pinakita wallahu subhanahu wa ta'ala siya. Si pengesep na sa amin pinakita na sa amin kirupangan den, duk ini yan pinakitinin, lepis den ataw awe, sa diya man pengesep na kewang kirupangan den, narka na pinakita wallahu subhanahu wa ta'ala siya. Butin na pinakita siya. Yan yung gana sedih. Gana sedih legan, gana sedih harap ne, gana ni amban kanawanan, gana amban bibangan, gana amban telong, gana amban ini. Sumegwa iya sa dandang-dandangan harap ne pinaman ne pinitibutsin. Wallahu subhanahu wa ta'ala ini ebut ini sumpu pemelihan ini pinamnar kajan nam waliyazubillah selama-lama. Allah subhanahu wa ta'ala. Pamaman taga sini manusia ini medupang lay. Ini manusia lay medupang lay. Wa athara al-hayat ad-dunya duk ini aja dunya pinikil nem. Ini adik si dunya gani pikir sendiri penuhnya gay menjadi siya bangga dunya ne ubus fa innal jahima hiyal mawatiani eseb tebi dan Allah subhanahu wa ta'ala bisratuhan ini segitu tebi manusia meg dunya selama-lama pinikil dan dunya ne gay pikir akhirat nen dunya nen pinikil nen pemuliaan nen silau kiamat dan neraka jahannam ini bisa lain ya tebelik tebi kemon nganta kutar kita kemon dan Allah subhanahu wa ta'ala pamaman taga ini manusia kita medupang lain pergi bang manusia ke dupang kan itu pikiran kemete ini coba manusia megdupang kan ada pikiran petunjan hajar pindah selama-lama dalam dunia ke mati nah ini bang manusia ini merupangin margain samian ada kok Firaun lain ubus dunia hajar dalam pengetiannya dunia hajar itu keadikan dan keadikan tapi kita sedih ubus fa'inna al-jahimah hiyal ma'wa sagana sedih gani sedih pemulihan ne tabut selalu kiamat le selalu kiamat nejere ne sumegwa ini dalam neraka jahannam dalam ebut selama-lama isi kita mene kiamat ubus sumegwa isap nia ame aks ne deposi enu ne emian did ne pen enuin sumegwa ada purisa pen Allah subhanahu wa ta'ala yene manusia metinaleo si Allah subhanahu wa ta'ala hin wanahan nafsa anil hawa duk kontrol ne yene gin hawa baranen si ine kemon kinabayan wa inde samiya ne kan tamasat ne te kontrol ne baranen tinalaw iya sa Allah subhanahu wa ta'ala wengi ketalaw ne sa Allah subhanahu wa ta'ala bang niya te pikil ne so magmasiyat te kontrol ne hinang ne bang iya song nyanjina gay hinang ne pege tinalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala bang iya song nangyaw gay tinang ne pege tinalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala bang iya song etinen mian mapatay gay hinang ne pege hinaram Allah subhanahu wa ta'ala tinalaw iya ubos i manusia tinalaw tujo Allah subhanahu wa ta'ala so bang manusia pepite ne bang manusia gay te kontrol ne baranen ine kabayan baranen tinang ne manusia yan ga tinalaw tujo Allah subhanahu wa ta'ala dia bisrahim claro claro bisrahim bir Allah subhanahu wa ta'ala wa ma man khaba maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa sesine tinaleo sa Allah subhanahu wa ta'ala duk teteges ne kemon baranen amban kemon hanap sunalay iyan tinaleo te kontrol ne bir Allah subhanahu wa ta'ala fa innal jannata hiya isabi pinne pemulihan nen pinepole iyo Allah subhanahu wa ta'ala manusia siyan tinaleo si Allah subhanahu wa ta'ala duk te kontrol ne kemon ine kabayaan hewan nafsu sa men hinang ne yene pamagasan Tuhan le ubus so bang pangandakan Tuhan hinang ne pero Allah subhanahu wa ta'ala fa innal jannata hiyal ma'wa yesebennal pinne yene kahapanin yene surga man Allah subhanahu wa ta'ala naghinang surga Allah subhanahu wa ta'ala pinugata ni si manusia metrelew siyahin pinugata ni si manusia metrelew siyahin pero Allah subhanahu wa ta'ala umus yan manusia gay tinalew sa Allah subhanahu wa ta'ala kemulian nin narka ebo manusia isab tinalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala pemulihan nin dalam rahmat dalam metinan surga Allah subhanahu wa ta'ala yang pandangkan besar dunia umus yasalunaka manusia menggi metinelewin menggi metinelew sa Allah subhanahu wa ta'ala duk manusia menggi makahagad silaw kiamatin
Pero Allah subhanahu wa ta'ala po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka ikaw pin akan akaharun pin ni si Muhammad ini pasal para alaw kiamatin. Ubus manusia yan. Niya manusia piu si kau tinilaw ka wede yan mula-mula menggi makahagad si alaw kiamatin. Pagyaitinin bang manusia gi kagad si alaw kiamat, gi kagad si Allah subhanahu wa ta'ala ko de bisramian pemulian nen si alaw kiamat dalam ebot. Ubus pinet niya manusia. Pagaya kahalo dalam ebot, akano siya dalam ebot pemulian nen niya manusia nilaw kau. Yasalunaka anisa o Muhammad. Tilew de kawiyan bang sumian petek ka ene alaw kiamat inistorin siya yan. Ene alaw kiamat na jele. Tilew de kawiyan sine mula-mula manilewin ene mengi makahagad lay. Kabut siya alaw kiamat ebot ngen anene manusia mengi makahagad tu Allah subhanahu wa ta'ala. Kada sedih. Bisan pek kahde gusto niya sa bangnar ka basta ebot kane ebot sa mian gani kapan ubus tilaw re kiwian Muhammad anisati ayyana brusasi law kiamat ene pinindo heti ng bang panian law kiamat sa amin kalan manusiain tilaw re kiwian yasalunaka o Muhammad tilaw re kiyo yene si law kiamat lay bang sumian petekka bistaw na penuren ini asa panagka din kue haja ng hinang dagay siya kue piraon niya mengi piraon ini bistaw namin o Musa o Harun yukam sayan magsike ketotohan pamaharap bukuma kue ingkari kue ano sine Tuhan bin rongan sine Tuhan bin sabi Allah Ta'ala apin ni Muhammad sa apin ni Musa sabi ito yan nansin debiktian tilaw panghinang dagay ng sinin ini bustan din yasalunaka anis saati ayyana musa tilew re kawen bang sumian basa penia alaw kiamat inistorinu sisiyan samian we tawat alaw kiamat ine manusia in mian samen dua perkalain dua perkala do bang menggi nakahararin magdelem narka menggi metilewin ene megdunya hetinen hinang men ubus bang sialaw kiamat tinalaw kagad si Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga metenan tuanin tilew re kawen Muhammad bang sumian pini alaw kiamatin tagi alaw kiamatin surga duk narkain gay penia bang si alaw dun jagay sumego mangkin penia bang si alaw kiamat ene narka duk surgain na angkan tilew re kew bang sumian petekka yasalunaka anis saati ayyana musa sumian petekka pin Allah subhanahu wa ta'ala po si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus fima anta min dhikra akaharong siye bang teo tilew re samian pag dumedi tilew ini so ko tilew hinang dagi hadja siye sayan so akaharong siye benalin ine fima anta min dhikraha kau dumedi ke o magaka siye ga keteuhan mo bang subian petek ka alaw kiamatin dumedi ko ene teon mian hetine pinain ini be kiamat dari Pilipinas me filosofi manin kiamat di pinay nasinin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tek kasi iwahin gaado iye magpain pinne men kitauhan ko ilaw kiamat sumego asine mengeton ilaw kiamatin dan buwa-buwa Allah subhanahu wa ta'ala fima anta min dhikraha ila rabbika muntaha Allah subhanahu wa ta'ala akanun siya yan nangitawan alaw kiamatin bang sumiyan sumay niya ini alaw kiamat ambat ese ambat niyan heliande manusia ene magkapiri na salnar ka siya bang manusia muminin agad de sumegwa kaya kitawan asal surga siya sumegwa depende sa Allah subhanahu wa ta'ala dan bawa Allah subhanahu wa ta'ala nangitawan bang sumiyan peniya ni alaw kiamatin sa niyan Us innama anta munziru may yaksaha kao teremehunun hinangnun dati kau hadja ngaka kasisiye mian inin makahapin hinangun biemen bang hinang mahapin emen tungbas na may yaksaha dukbang innama anta munziru may yaksa mian dati kau kasisiye harun siye bang kemon hinang laat amat halian de tungbas na laat dukbang kemon isa binang hap ambat hinang de kemon tungbas dan ene hap samia isi kawin dumen ka nga kasi siya pinay de law kematin samia dumen ka siya de sibil mian si waktu tinle wene
mian Islamin inakahan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam imani inakahan dukisan inakahan ubus pag silaw kiamat pinne mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'i tinilaw asibi alaihi salatu wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinne sumian pinne o Muhammad ilaw kiamatin Muhammad alaihi salatu wasallam mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'i pinne menewian itin kau pinne menew kuhin mas sobre pinne pengete uno ilaw kiamatin ang panago pagkita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita wana sibil niya so bang mau nusa meron ka kita wana si malaikat tati mengecil ko si mamari mengecil sama so tu yan ngaji dembol bakas dembol sa ilong sa men ya kita wana ilaw kiamatin kita gua terebu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaka sikit bi malaatin dukkel yan tebi duk mga mahapin samian duk tehinang tebi duk kitibeti dan kepagtagabi kepagluto ubus كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بارك بسرهم فإن الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى إن سلو كيامات لبang نتك سلو كيامات بل الله سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها si waktu penne manusia in pegua anam mankubur ya usin ang balik wallahu subhanahu wa ta'ala yene balik ne kwatagnanen ati la sa lo kiamat pegu hinang ne balik wallahu subhanahu wa ta'ala kaannahum yawma yarawnaha si waktu elum na sa balik makasayo na sa balik sa amin kwatagna ne ubus kaannahum yawma yarawnaha si pikilande si yene panganal-ngandal sa amin tegelande bisan dusia tu umul me de tahun si dalam dunia tegelande tin pendekelum wallahu subhanahu wa ta'ala upama samian ubus pagsigese nga pelay pinagua anang man kubur de balik wallahu subhanahu wa ta'ala ubus dok yani yan bisan do agen 100 milyon tahun upama dalam kubur de penginasan de yehin yene kelumande metus dunya bisan sengge ta umul de kwe do pinne kannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyatan aw duha kwe do siya bustan netinen kuhap ubus pesedep namat si kuhap pesedep namat elew ubus na siya atawan nisab salong pegwa mat elew ubus samen at elew ne etinen daddali do taman daddali atawa atahat do taman atahat yene pengilasahan de elew dunyahin atau tegelan den elew pus elew dunya si waktu ne pinikiti si siya ene tegelan ene elew kiamatin wallahu subhanahu wa ta'ala elew kiamat yene hawa tegelan den tegelan den yene hetene umur dan samian tu si dunya me 80 tahun atau me 100 tahun upama kwe du siya bustan de kuhap atau ada salung-salung atau pepitene kwe du amban salung-salung taman kuhap samian yeru tegelan de tu selo dunya penikelu Allah subhanahu wa ta'ala si waktu tegelan din samian si waktu penikidi selo kiamatin bisan dumeg umul tu 100 tahun upama tegelan kelum dan selo dun samian yene parkalahin kuna tibsratan bi wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun de ello kiamat de ello kiamat bilis tawet tibu sello dunya dengi butahun tegelanen yene en de ello kya sello akhirat sello akhirat majinne hatinin tegelan manusia atau mian waktu manusia lain bang hinisab atau bang sinual pinelai pinetegel si umilisab mangki dalam narka atau mangki dalam surga manusia sana dello upamana hisabin dengi butahun sello akhirat amat lu bisa siwas bang PNC genetic suppose manusia tegel pamana itu setahun setengah bisa beto pamana pita dengi butahun sello akhirat tegel pengisabin na si dalam dello tu sello dunya ini kalpi sana timi mataw dun dello si tahun akhirat kwe pinne dengi butahun tu si elo dunya na pama dengi butahun si elo dunya si elo akhirat magisap sa inye tegelan nangkan di manusiain tabot si elo kiamat litet we songot si pangagaran panas tamanan panas elo yung kana seddi inaligan o kana elig kasi elo kiamat wallahu subhanahu wa ta'ala agana elig dan buah-buah eligin aras Allah subhanahu wa ta'ala seluyan ubus pekutebi inel seluyan
gana na inaligan wallahu subhanahu wa ta'ala si yaumil hisab sa kiamat niya sa atas itu perkara manusia. Puas amban biang gana inaligan enein ngagad litep wi sungot ni samian si pagagaran itinin mangkin pinasak di dalam surga atau dalam narga sa manusia in atau dalam kalatan. Etinen pangupama kitempo suwi naman yang manano suwi upamanin siya. Tempo paghisabin, pagagarin lai, pagbistahin na sa kiamat, itin di mo tahun upama atau itu tahun. Nasa ibistati bihadja, si tiap-tiap di mo tahun si tu sa ladunya, etinen si lawahirat, etinen di helyo di mo tahun tu sa ladun sa kilan. Ayan, tapos sa kiamat, pitu parkala sa itin iniligan wa Allah subhanahu wa ta'ala sebing gana ellig gana luma gana building inasa eligin ere aras Allah subhanahu wa ta'ala gana niya po sambanian taman miya nene suratun nabain mengaku salu gana niya tibi na insyaallah sa manabalik dembuwa ni sa story itinen inin kahalan pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW misal sa amin sampai kita minasamihan insyaallah banggaro niya tibi na pahadir sa kita tibi yatina man abasa wa tawalla usku itu ga niya oras tibi masasab kana masa na so insyaallah si manabalik bangsa samihan do yatina rungan umul kita tibi na insyaallah bang pain kita yatina tinupikan duk idungan kaway Allah subhanahu wa ta'ala pakali si yan besar sa hada wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah